A UNED estrea sede en Lugo coa apertura do novo curso académico. O vello Hotel Miño acollerá agora os máis de 1000 universitarios que cursan estudos a distancia. Aquí han sido varias las instituciones que han colaborado en esto. A la Diputación lo tengo que agradecer muy especialmente porque ha sido impulsor de todo esto, pero también el Ayuntamiento de la ciudad y los ayuntamientos de las aulas han hecho que el centro de Lugo sea hoy en día una realidad pujante, ¿no? Aquí virán facer os exames presenciais e asistirán a algunhas clases e titorías. Tamén dispoñen de biblioteca e salón de actos. Eu iniciei os estudos este ano na UNED, estou facendo traballo social, por agora acabo de comezar, bueno, bastante ben, bastante a gusto. No Centro Asociado de Lugo pódense cursar 22 titulacións de grao, a máis do curso de acceso a maiores de 25 e 45 anos. Estou facendo o curso de acceso para maiores de 25 anos e, bueno, eu outro só fora un par de veces porque este ano primeiro ano, pero, bueno, eu creo que hai unha considerable diferencia do outro lado a este para mellor. Nas obras de acondicionamento e no equipamento do edificio, a Deputación investiu preto de 2 millóns de euros. Hoxe seguro que é un día que marcará a historia educativa na nosa provincia, un día de celebración para todos os lucenses, no que poñemos en marcha oficialmente na capital da nosa provincia a sede da UNED, que vai ser un referente para o noroeste de España. Fai 10 anos isto sería impensable. Por aquel entón, Lugo era a única capital de provincia que non dispoñía de sede da UNED. Agora a institución provincial aforrará os 105.000 euros que viña pagando do alugueiro anual no anterior emprazamento da UNED. As grandes vantaxes e beneficios para todos os lucenses deste ambicioso proxecto. Consolidar a existencia da UNED en Lugo, coa permanencia da sede, adaptar o centro ao novo marco universitario europeo, gañar espacio para acoller os alumnos da UNED en Lugo, en constante aumento dende a súa creación, aforrar custos cunha sede en propiedade e non en aluguer. Coa súa apertura culmina o proxecto que a Deputación e o Concello de Lugo comenzaran hai 6 anos. Alcalde Orozco, gracias por ese trabajo y ese empeño en que Lugo no fuera la única que no tuviera un centro asociado de la UNED. Se consiguió, se hizo un gran trabajo y hoy es un referente, pues creo que a nivel nacional, de este nuevo centro de la UNED, que estaba pues, en otras instalaciones buenas, pero no eran propias, por lo tanto, pues no tenía como entidad. Y eso pues, se debió gracias al trabajo del presidente José Ramón, que en su día inició pues, todos los trámites para que esto fuera unha realidad. A rehabilitación rematou o verán pasado. Este aparcadoiro con 90 prazas de estacionamento foi a última das intervencións. Na provincia, a UNED conta con outras 2 sedes, as de Viveiro e Monforte de Lemos. A Fundación EDES, Santiago Fustal